Temana jauh putra di kebun meribe ampun ba ayah bunda hanjit han izin ba neberi kelun bah ayah pohlun jadeh lun bungka citkan lamangan ulun nasajan dalam sukaran ulun pih benak setia bahasa menan lakuan niba timbangan akai sejahtera dan datat gasih cinta birahi ikut suami di dalam bungka bukan di rumah kamu meii pelemah budi dengan ia mata tanda berani getah menglamprang tebian upadang jalawan gaza bukan di rumah gecang bubayang pelemah tungang bainang tuha a'udzubillah dilunkan menan sabi tatimang nikmat ngan bala lagelam nikmat hati tak senang dalam sukaran dilun pi suka hana lun takut meriam bede walaupun rele langit ngan donya setia bahasa mangat sampai ke judo mati berangkat paksa ajal mu'alak haruh ke pantang ajal mubaram hanjut meriba izin ayanda baklini sagang bandua sajan dengan cut bunda menan kenarit putra di kebun Sultan Bahrun hanali haba ibnu Abbad sinan menghimpun nedeng pantun nibaan enda Raja nemarit dengan cut rawan Bekli tasagang bahli jibungka Delima rawan seot lerijang Sabitnya menan wahai mekuta Pakri ketabah nafsu ji menan Pujuk bak Tuhan yang tak kuasa Bela tak doa doli janjungan dilun pi menan wahai mekuta temana marit Sultan Bahrun wahai cut kebun yang syahya mata izin bak bunda serta baklun bak Allah tolong lepalam bahaya tajak hi anak baik selamat Puji laknat marah dan bala ayah ngan bunda bak nata ingat badan la ihtad umuka Tuhan izin pikalia bedah cun putra dua ngelaka gesemah raja semacun bunda serta nemo Ne'ik meligo dengan judonya Necok ngan alat nengui pekaian Putra ngelizam netren lesi gerak Serta dengan namiat dendayang Ne'ilirijang laju kuala Ibnu Abbad setat dilikut Laju ulaun ne'iklam betra Jitarik sa'uh kemuda jigut Angen pijiput ngan bagi tiga Kapai Melaya mengikut-ikut Sajan dengan tup ladum si guna Hingga ka pejam bandum ulaun Getat mesambut ngan bala tantra Hingga ka sampo tempat gekasat Ji'uh mendarat di laut raya Gelhom lesa'uh bandum mesapat Bayan piligan kenan katika Ibnu Abbad pegal le surat
Neyuaja intan bak bayan sigra sapoh kesarah raja gedelan Ibnu Abbad nekun katika temasa botre akan parisah habaran indah narid rahasia bayan budiman jiba pepantah bak raja sarah usyam talara jitren kelaju ucung baasan parisah sinan nepreh jiteka bayan jijuk le surat kiriman urang asahan katro geteka parisah suri nejawab surat ketengku abad menoban haba bak malam singa tengah udarat bercukup alat rakyat panglima nemudik laju gampung si kandang pekujrun pitan rakyat pihana segala rakyat Bandung kabak perang Said burian lain semua lain ni banyan habaka mekri parisah suri neberi rahsia kepada abad gure yang ahli dibineh pasi urang prehkana urang pelemah jalan yang tepat otro udaran mudik bersigra gampung si kandang mangan getupat habalam surat Bandung sampurna